Hello everyone, another day, another unboxing. So, dekat tangan aku ada Ugreen, ada collab dengan Honkai Star Rail. So, macam ni kotak dia. Dekat dalam memang banyak benda yang Ugreen dah collaborate dengan Honkai Star Rail. So, let's unbox with me. Let's go. Mula-mula kita tengok dia punya kotak dia. Kotak dia memang sangat besar, korang tengok. Memang like really big. Ini dia punya size dia, korang boleh tengok. Like enormous, gigantic. So dekat belakang macam biasa ada all those label. Ni dekat tepi. Kat tepi bos sekali. And dia punya cara buka dia, actually korang kena buka dari tepi tau. So kita bagi bawah kamera ni sikit. So the moment you guys open this, what you guys will see is this thing. Memang wow, dahsyat. Like right now bila aku ke belakangkan sikit, this is everything in the box. Like wow, memang awesome, sangat besar. And dia ada macam like I don't know, bulu, sayap yang ni. Like ada this thing. And kita akan tengok, go through one by one apa yang ada kat dalam. Okay, number one. Kita mula dari tengah, korang akan dapat like this macam card. Ada tulis Ugreen X Honkai Star Rail. Lepas tu what you guys will get is this pouch. Nice, awesome. Tengok ni, nampak tak? Siap dengan ada bag, so korang boleh letak like aksesori korang dekat dalam ni. And bila buka like the zip itself ada, it's really huge compartment. So macam aku sendiri kan, aku boleh letak macam aku punya wire, all those wire, power bank, phone, semua within this one package macam ni, which is I think awesome. Lepas tu pula kita ada like this, ada tulis open kat belakang. Kita open. Wow, Honkai Star Rail gift set, basically a user manual. And dekat dalam korang akan dapat like a bunch of manual and instruction. And this is like ada semua all those documentation, like the gift apa yang korang akan dapat kat dalam, which is very nice. Moving to the next thing is 100 watt punya USB Type C punya wire. And dia flexible sebab korang boleh buat macam ni lah. Boleh macam boleh jadi panjang. Actually dia sangat panjang. And bila korang tarik sekali, dia boleh like retract balik macam ni. Nampak? And dia ada tulis 100 watt kat sini. Awesome, very compact. Lepas tu kita ada 65 watt fast charger. Dia gun charger, very small. So korang boleh cucuk je pakai adapter macam biasa. And what I like about this is really small, dia tak makan space. At the same time, dia punya design dia like very colourful and nice. So you guys can see this. Nampak tak? Lepas tu pula kita ada this little mini tracking device. Basically dia works with iPhone. So korang boleh gantung dekat korang punya luggage, bag, keychain ataupun dekat kunci korang, which is nice. Dia ada speaker lagi macam ni. Next we got this wireless power bank yang ada C2. So korang boleh easily lekat dekat any MagSafe compatible punya phone. And charging speed dia 30 watt and very portable. Korang juga boleh like selit macam ni and boleh gantung macam ni, which is nice. And dia ada a very nice design juga, artwork dekat sini. And macam ni lah dia punya tebal dia, you guys can see. And this is it. Lepas tu another thing juga, korang juga akan dapat like, aku rasa ni macam bookmark or something yang ada Ugreen X Honkai Star Rail dengan really beautiful artwork, siap berkilat-kilat lagi. Tu korang juga akan dapat a button badge macam ni. Dia sangat best kalau korang letak dekat korang punya backpack, sling bag ataupun tote bag, which is nice. Lepas tu juga korang akan dapat sekali this thing, korang boleh letak dekat korang punya meja ke dalam kereta. It's gonna be like a really nice decoration juga, kan? How was it? Last but not least, ini Nexon Pro 10,000 mAh power bank yang diorang collab sekali dengan Honkai Star Rail. Yang ni tak include sekali dekat dalam the gift box itself, but it's a nice collaboration between the brand dengan the power bank itself. You can see for yourself, the detailing of the power bank is really nice dengan dia punya corak pattern combination
Ugreen X Honka Star Rail dekat belakang and dengan wire yang sangatlah durable. Lastly, it's a good collaboration antara Ugreen dengan Honka Star Rail. So, untuk peminat Honka Star Rail, what do you guys think about the gift box? Menarik tak? And agak-agak korang, apa aku patut buat dengan semua aksesori tersebut? Leave the comment below.